ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ହଉଛି। ଆଗରୁ କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି? ଆଗରୁ କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି? ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କଣ ତିନ୍ତିଲା ପରେ ଘର ଛପର କରିବା ପାଇଁ ମନ ପଡେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଛପର କରିବାକୁ ମନ ପଡେ ନା। ନେଡି ଗୁଡ କହୁଣି କି ବୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଆପଣ ଆଜି କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କାଲି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କାହିଁ ସେଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲି। ସେଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ ଗୌରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଷ୍ଟାମ୍ପେଡର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି 40% ଯୋଉ ସିସିଟିଭି କାମ କରୁନଥିଲା। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ 275ଟା ସିସିଟିଭି ଲଗାହବାର ଥିଲା। 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଆପଣ 5 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ନ ଲଗେଇ 2 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଲଗେଇଲେ 100 ଭିତରେ ଲଗେଇଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ କମ୍ପାନୀ କି 88 ଲକ୍ଷରେ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲେ, ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି? କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବନି? ଏଇଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାପ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନ ଯାଉଛି। এইভাবে সিক্যুরিটি লাপসেস পাই স্টাম্পেড হেলা জনা পড়িলা নাই। আর সমগ্র সমস্ত দায়িত্ব এবং ইয়ে কর্তব্য হচ্ছে সবুজাক হচ্ছে হোম ডিপার্টমেন্টর মধ্যে রয়েছে। আউ ওড়িশারে যে হেলা এই ছোট ছোট 7 জন পুলিশ অফিসরଙ୍କୁ ଆପଣ সসপেন্ড করিকি দাটু তা দেহরে 2 জন রাষ্ট্রপতি আওয়ার্ড পাইଥିବା পুলিশ অফিসর্স ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? कौन देखा चाहते जे समस्ते बड़ बड़ मुंड जो मैंने रही से सब भल आ छोट छोट लोक नड़िया बाड़ी देवा चाहिए से कले सेमती हुए आज्ञा जिते दायित्व जी नहीं जी बड़ जहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी सी दायित्व नवा कथा गृहमंत्री इस्तीफा दिंतु आईन मंत्री इस्तीफा दिंतु डीजी की कहीं सस्पेंड कर कहीं एडीजी रैंक जो मैंने भिड़ नियंत्रण कर से ये कौच आज जिते आप दिल्ली में ब्लास्ट हो आज आपंकर निद भांगुची सेमती कुंभकर्ण निदारे ना आप सबुदिन शोथे।